ka Job Mela ka DDU-GKY Meghalaya ka WM hapok ka Ministry of Rural Development dapan man ya ka hakalitari uniu benai habos ko penar Jowai hei wadaman go ka job de wan list pa tam gi khynroo ki wathu kreh hei wada em le khat khande dali ki company ki wada em lang hakani kasngi ki wathu bru wa kreh kam jo le wo pan sngau thu ya ki jat kreh walai haki the one wo wai ya kani ka Job Mela da MDC ka Jowai not Bright Star Charmang de em lang le o father Francis Dhar director Bosco Penar Niliang Ufrang Joshua Langdo District Program Manager DDU-GKY West Giant Hills hawakana chapang ka DDU-GKY Meghalaya da ongo wagani ta ka skim yarap isikai namo ka skill training yo ye sap kreh wa bonjaj ka wakarchan da ka Ministry of Rural Development hewad em gole ya ki training center ha ki bon ki thaw ka jilla Wede ye ki le wopen yo kreh ye ki bon ki wada dep ye cha sikai ki wa em kam wa 6,000 ngon Cho da ongo wagani ka Job Mela man gole kam chi benta ikam yong ka chnan wopen ye chem ye ki wathu kreh wagi wa ikre wede pen chluru ye ki khynroo khyllood wo chim ka bu ye ni Niliang Bright Star kam ukong san da ongo wa ka sarkar perdi de yo ko wa ki khynroo yong i man ki em kreh wem em chem thaw ki wo thu kreh thu khi kam te da pen man go kam gani ka Job Mela de wo khut lang ye ki company wa pher nei bha kat ni de chitom wo yo kreh sarkar Wei kam gini ki rap sarkar da pelaj ko le ye godang khynroo nei si nei bha mendem em ye kreh jo ya ko chewasi da ong le wa em kam wo em imensim wo lai kreh chabar jela mto ukwa one bai hapo ka jela nei bha da chitom u yo kreh yo khi kan ni ki company wa da wan hakani kisngi to ka Hyundai ka Minda Industries ka Pierce Global ka Olive the Wellness Spa ka NEON MOBICOM ka We Care Healthcare Service ka di Mandarin wa kiwi de na kiles pa tam ki wadawan wo chim benta ka ni ka Job Mela da em le pausan ngut ki wada yo kreh sendon nyau phau ngut ki wada em ha ka shortlist we ki wabun ki wada yo kreh to ha ki jai kam home nurse hospitality wa ki kharkhana chna kari DDU-GKY stands for Upadhyaya-Grameen Kaushalya Yojana. It's a skill link placement scheme under Ministry of Rural Development, where we provide trainings under various trades ranging from hospitality, we have logistic, we are providing all the trainings. We are having our training center in Meghalaya as well as in Assam. So we have placed many candidates and we have trained around 1,000 candidates so far in our Meghalaya state. So this job fair is a part of our program where we give direct contact the employer with the candidates who are searching for job. Program của yêu sarkar dia các orang mi kisni di khynroo yang i dang man mem kreh mem ki tu cham thang ko kreh tu ki ba man gi tua lut di poris ni ki ba man ada ke pura putih sarkar dia apa banyak ba bicara banyak orang cing cing ko ya ki cing em ki kena khynroo ki wa em ki mo mem kreh mem ki Rai bo ni program ni china kam ni ko program da boya slok ko waki company ko pair em hapo kan ni ko ri India yang i ba yo ki ikre ya ki khynroo yang i kam tam yoi ka orang mi kisni ki kreh sarkar man ki buduna mi de pendap ya ki khynroo yang ka ri India ro wi ka kam te ka ni ka sarkar Central Government, dari Chim Gogan Igalat, Amon Uto, Ilat Kuluti, Uyarap Yaki Khynroo ni, Kenang Wa Ki Khynroo ni, Yok Kreh, Yok Ki, Haka Chingem Yoki. Nampak, man ki Khynroo ki wa em ka kreh ki, like ki nei wan i jing ni like ki nei wan i si i roi. Nampak, ladam em kreh em ki, bon ga jingmut cepakat ini dapat yu, bon jaj ki wa wan hagi jimut cepat ini ye man kuah ye ko ija ya lam cik tesi ne ye ko ya lam cik leti ko ni to ulai ka kamwa cik kwa yang imlang salang ta ngani liang nga xiao man ong khat pat ya pi ka waro ki khynroo
usia pa bi chimkia hawa kaniga central government elat ko yapi anam per ba tipche manda itu hade no dabi dan kwairi noro kini ki company ko per ko wan ha kaniga port the chami wa happy like red like he untuk kaniga port state ni happy like red takibar tabas state ni mg ikai company ko ye pa ip chado jabari la da kerpat ya pi kam ki khynroo wa em kaniga lat siapa u chim ni ham kai ham kata mesin ko usbe online ba bon hagi jadru ni jo chami wa ikwa em hapok kaniga state ni ikwa em hajan ba dei kawaman kan ni ada chania yang kita ke ikwa yang ni man ye dia poi ni ye dia yok krek yok ki ni ba yoi kal nang mi kisni wan hai la nang duna krek ki how em kaniga opportunity pi yo yok di krek ki pi jangan dia ngonga kamu cepkas hagani kisni penlawa khynroo yang dilom jentiang I warok kawi siau pa bi chipkia ya kali lagi ni stall ko per kiwa ki expert le chonggi ki obatai pi ki jai krek ki jai ki na ki obatai pi na dong chadong ta chim kan ikalat we kam ju la nga de kaliang nga dong na ya ki hapo konsesi nga ki khynroo la ke won ki ko ha chunong to pina ki na pha na kaliang ko sarkar ong de bi kalin ku ma paki wa ong man de ni tau bo ki ya ka office hapo block ni dai khynroo DDU-GKY ni like ni tai block phang ke tip ko company nang yo ki ke tip ko paka pachwa wo ki like join ki ni sia krek ki ha won company ki sia sok ki